You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduced to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Home of Empako, travel to Bunyoro. Home of Empako, travel to Bunyoro. Travel to Bunyoro. Bunyoro yayetwaga Kitara an empire. Abanyoro bali bantu bamanyire kuwema kule muwabukama. Umukama aina abantu abali mu hansi hairatu. Baitu kuruga 600 AD akatandika abantu ababakweta abatembuzi balema. Yes. From 600 AD to 1350. Regimes bulemi nkokuzikarugaho nabakasulu kakaika. Their time ended. They were succeeded by Abachwezi. Abachwezi who ruled from 1350 bahika 1500. Now time kahika barugaho. Hati baba succeeded Ababito. Ababito nubo the current ruling clan. From 1500 to the current period, nuba kiarem. Kwanza kuore kiantuko dynasties ezo zunde ngande ezo zikozi kaba. Listi y'abantu abatembuza abakama ababandize ngigere nyuma yawo. Okay. It is made up of 19 kings. Yes. Kamera yogi. Kakama, Twale, Hangi, Ira, Kazoba, Nyamuhanga, Nkia, Baba, Kamuli, Nseka, Kudidi, Ntonzi, Nyakahongerwa, Mukonko, Ngonzaki, aina mabara Ngonzaki utahinduka. Isaza waraga, Angamba na bato. Bukoko was the 19th. Mubali babaira bakama babatembuzi. Then after abatembuzi barugiriyo haja abachwezi Zimbabwe. Abachwezi list of kings is made of only 3. Ndahura, Mulindwa, na Wamara. Nuba abachwezi. Then abo barugiriyo. Haijaba bitu. Abali bitozi list begins with this Lukidimpuga Soma. Kane Bunyoro okusoma alimo abambibalem. Tusomere tuure okubanza Lukidimpuga owakabiri Okyakirwangira owakasatu oyo Nyimba Kabamba owakana Olimi Lwitamahanga owakatano Winyirule Lulembe Ntara okubanza katano agarukaho mugamuka owamuka Nyabongo Lulemu owamusanju Winyiru Rubangira Sega owakabiri Olimi Ruhundwa Ngeye owakabiri Nyarwa Lira Haiguru Chwamali Rumoma Masamba Omubito Kati akabamukazi Amulangu kienda ndakibagambira Winyi Rukamacholia wakasatu Kiebambe omuzikia okubanza Nyaika Kiebambe Bikajuru wakabiri Olimi Isansa owakasatu waikumi na musanju Isansa waikumi na munana Duhaga waikumi na mwenda Kasoma wamakumi abiri Nyamutukula wamabiri n'omu Nyabongo Mugenyi awabiri na babiri
Kamurasi Kyebambe wakasatu wabina basatu John Chwa Kabalega wabina bana Yosia Kitehimbwa wabina batani Andeleya Duhaga wabina mukaga Satito Gafabusa Winyi ogono wese akule mahati akuhonderawo ate kutuku bantu baraba listi etoto yabakama bababitu bahikire bainga hano bali including this one abina msanje abakama bababitu bakale mabunyoro ati ogo bumbalire bahikire abina msanje abachwezi bakaba 19 ababasi ababananga abatembuzi bakaba 19 abachwezi basatu ati tuikirumbana ngo mbabitu bahikira abina msanje ugo mbalire hati Kabalega uva mukwasiri 1891 niwo buli mubwatandikire abajungu bagonza ku colonizing kitweka kene British colonialists baize nibenda kuhamba kutwala kitweka kene Kabalega ataikirize yagamba wewe unanyonye na right ngo muntu nkamukama nanyoye nkure mihanga yangu tinjagumeni ndi hayo Kabalega nawe agamba nu ya resisting kandi cyumva mabona na bratu na bakama bayingi bata muntu yakizire kora history akaba Kabalega baka resisting colonialism aka resisting abajungu bakagonza kujana begena ku subject nga under his colonial rule ya yanga hati kuruga 1891 Kabalega atandi kubulemu na rwanisa abajungu bakana kyatani kato bulemu no haizire kizibu nikyo kimu nikijaharo mukama wa Buganda kabaka wa Buganda mwanga nawe kabanaye no kizibu wena hakaniza foreign religions idini zino zitwina zino nazo opposing cyamurugiramo obuzibu ekyamuhambirize kuyiruka nabo bamuhembere humuro yayirukira hari bajuru wa Kabalega hati kuyiruka Kabalega by this time akabaye nawe atandikira obulemu akubanisa bajuru nabweke mwanga atagarukeyo bayikarahamu Kabalega byarozere ndi kubarwane sabajungu bano kifuba front wo yagamba tasobole Kabalega akabaine ihe nawe lirumu abantu bemumba eziyatunga gomba harabu halimu abamachumu nabo bali bengi nabo busali emuntu yazitungaga buko yahingisaga amasanga natunga emuntu byarozere obulemu obuti bwasoboke yatandika kulwana sort of gorilla war hit and run gorilla water stage inga taiga jinga neme mukiga lukimu na tera nairuka hati that sort of gorilla war maru emyaka 8 Kabalega narwana sabaki abajungu ntakaga inzero uko Kabalega kale ebinda bigakamwira Kabalega bamurwane size agendo maisa kurwana kubatera nawe baitu dora mare myaka 8 eyeri abajungu yalimu abantu baingi lirimu bagamba mbitabo binsomero the Nubians the Swahilis the Indians the Baganda bali baingi teka abajungu bangi abo bakaba bainaki emundu banzore musajja kubarwanisa abantu eheri amani kumare myaka 8 akaba musajja aino mkodio hati ni barwana Kabalega nabakubatera baitu eheri abajungu akasumiri kaika yayolekya ntikuli na amani yahingura na amani ga Kabalega na mwanga ngubali ni barwana at one time ni barwana bahikira mukikaro kwetweta Dokoro ni Kangao ni Dokoro Mulango district bali ni barwana esasi yatera umukono gwa Kabalega gurugu yatwe igufu
esase erindi lyateera ekyara kikino ekyobumoso kyabulaho ate emunda eyakabakwasira akaba takyasobola gikwata yagwa hansi awo naabo abaala abajungu bajja bamukwata wena mwanga babakwata baali kino ekyo byali ebiro byokwezi mukaaga Okitoba 1899 bamaze emyaka 8 barwala ati babakwata babatwala mu exile mu Seychelles omuntu atali padupaga ngu Seychelles of Victoria Seychelles of Indian Ocean borama map ekizinga ekyo kirinde northern waters of Madagascar erugurwa bakaba exile for 24 years Kabalega and Mwanga babakwasire 1899 baba twere kuri Kabalega akasurviving emyaka ege yona atakoleki atafuereyo baitu Mwanga akafa after a period of only 4 years nazo akafa 1903 yes Kabalega atafuereyo kuri oireho akafa shortly after bamaze kumutaisu nagaruka Kabalega ali bamkwatire akabahikize emyaka 86 akagenda habulemi aine emyaka 16 bino tinge ebintu ebi mwani mukapturinga akagenda habulemi aine 16 hali bamuhambire akabaina emyaka 46 bamutwara kuli bamuboha emyaka 24 mu Seychelles tiyafuirayo akafwa bamutaiswire aikire Jinja hati is a free man by this time akabayikize emyaka 7 ali bamutaiswire bakabani bamuleta aikire certain place na ajja kufa by the way bagamba akafa of heart failure associated with influenza nibyo byamwisi bwakabana afwa yagamba mpumuire hati ba natives of that place batandika kwete ekikaleke nagundu gujwa bakiyeta mpumude habwa ekiyabalize bwakabana akoraki nafa hati Kabalega hari joking hari mwezire runda lingoza kuborekya mujakuroraho bakaleta omutumbi gwe baguteka hano ombuhangwa obukama bwa Bunyoro omukama bamutabaza omugasani nabwe Kabalega bakamuzika hano abokuba igekaba erigasani before atakaba ilikuja hano Kabalega kabanza egasani ye kinogozi kigambo kwa kabali yoku akaijo burundu smallpox bamubumba baitu kutamurabye kubi yafuruka byarugire yakagarukanga hano ene kikarukino yaligetaga nka command post ye abukuba ali musaija amanyire byokurwana akakome kikarukino kibe kikaliki karuzi kaye habukuba ekikarukino kyomu mujja kura muragenda heru kyehingulizibwe ensozi ensozi ezo yazikozesaga nkawo kitawazize buli ha mutwe gwo rusozi hajunanzibaga kuikara y'omuntu akuba naikara nalinda naleba such that bwaraleba abanyanzibwa ne baija in that direction harabaho a first means of communication yokwalatinga omuki Kabalega rundi bateraga engwara mu mulingo gwabo rundi basindika ko muntu akwiruka bwangu ajagambirwa omukama nukujja kurole ekikalo kino ensozi bwali bukodyo bwa Kabalega ekimaleyo Kabalega yayetegekeraga retreat omugule muti habaho kwikara kurumba abo ikaro kimanyire nti at one time your enemy can force you ni muambizwa kuiruka in case of retreat bakoraga
ekintu kyokuyirukiramu enanka ebiina ebibalimaga underground escape routes underground tunnels underground tunnel ebintu ebabyetaga enkerenge balimaga ebiina genda hansi atali bitu muno kyonka nikitandika genda nikisilantinga nikigenda kitikiti aho nibakiswekaswekera nkogamba baraba abantu bayirukire bakaija lujakula abantu nibabwira abo ntabaye bataali mukirere only to come out several miles out in another village ebibiina enkerenge ziro ebiina ebyo bikazoolwa enyuma aho Bujumbura haidu babulwani kyakuhaire ekiina nikyo kimunkekyo underground escape tunnel zakabaye kikazoolwa kiri hananka amika nokakirora kiriyo tituli kuingira obwingira is natural baitu bintu byali mwanga byokuyukiramu kakuba obulemu busalira nebayukiramu nibatundukira omukyalo kindi ate omuntu atahiremu hanu ayukire ayeserekire atahiremu hanu mukunjagula bulu bajja kuyigukira nka katasiha rundi Bujumbura enkerenge enkezo zikazoolwa omubichweka bya Mityana Mityana ate abaganda bano ziri biri strange bino bya mulimbo bikubuzabuza kandi bihumiriza bikalimwaki bo batandika engambo yabo emyth rundi legend egamba nti bino binya byali Walumbe ne Kayikuzi nti birifane bikalimibwa abantu batamanyire ezo territory zabaki Zabanyoro yahikago okuhoona n'okuyingura ebyo kale byona ebiina byali mwaka obukodyo bw'okulwana omubusubi bwa akabaina obukodyo bwingi Abanyoro bali bamanyirwe nk'abantu emanzi very brave people kakuba tugenda na our ancient past enyuma oku garuka mu kyasa kya 16 ni 15 kwenyuma ekaba yayitwaga Kitara Bunyoro kikaija hanu Kitara Empire eyahikyaga emitano yayo mpati za Tanzania Karagu parts za Kenya Kaviru parts za Rwanda parts za Congo the two forest all belong to Kitara inkubaza Nike Tanzania kungaja kutoka Nike Tanzania haliyo abantu abazoli we bali munolesere kintu kirungi wa interjection is welcome 2 months or 3 months back nkatungana abakenyi kuruga Tanzania bakaija haikara haro muntebu ikalire maro mukazi one of the women twabazaga urulimi rwabo nanyo nyetegereza mu Rwanda tinyayitagaga ku uri muntu butito obukwabuka twina yabasita abayingi munoko kandi nabo mukazi akagamba nibakiraiminga origin yabo is from here to prove nti Bunyoro yahikago omukama onu egasani yeri Tanzania Tanzania kuongera kuteeka amana mukinkubaza kinu kya mazima Uganda mana Bunyoro yahikago okuhoona mwaka gwekiena netano ngatungawo mukisagenda ki Kongo mutawuni bakweta Beni bunkabandu okunkarora abantu batuli abaine empako n'amabara mukaitu babeta bahemu kulinkasana zaukire babaza olulimi nkorwaitu bagamba nabo claim yabo nti bakaruga then partition omanyire obali abajumuni ba partitioninga ngoya nukitweka kyaitu kinitweka yaitu in the process of partitioning Africa aramahanga gasarwa mukabiri
osakusanga bantu ba Kongo bantu ba Uganda kandi bona bali bantu ba kandi babaire bamu tribe y'abakonjo abali imbere in the Congo part nabo bagamba ito tukaruka munsi ya Kitara na uragani babasa ataaho ikinkubaza mu kukigurukya Kitara imukura yali nsinkuru tiaro Uganda tiaro Ankole tiaro Toro tiaro Busoga tiaro manya baba oku munozi Bunyoro oturaganize ge kutugamba abako mukazuli yabaire mukama ebe ndabijaho hanyuma nyina ali muza kubatwara genja kutandika genda hati kabareka kangene habazaire kabareka akazarwa ebiro bikuzi 18 Juni 18 obumezi bwa kabareka bukatandikira mu exile bwa marira mu exile ise kamurasi bamwetaga ise kabareka bamwetaga kamurasi bambe mama wa kamurasi mama wa kabareka bamwetaga mama wa kabareka bamwetaga Kanyange Nyamutahingurwa Kenyange Kumanyisa akabali mulungi Kenyange Nyamutahingurwa nayo li Kumanyisa ntukwa akabali mukazi utasuraga kuhingura aho utabanze kuhinduka ukarora niko gamba akabali no bulungi ubutahingurwa yali munyonza kati from Mwenge kuruga Mwenge ugume yabaye mama akabalega akamukazi mulungi hati bumezi bwa kabalega mbagambire kukatandikira umwekizaye ise ogu ise kabalega kamarasikire bande wakana ali ko mukama ababito bakamumukira in rebellion niwenda kumuliho hati kyamuhambiriza kwiruka yagenda munsi yoko ya Kongo mbichwe kali Uganda tukutana na Kongo mbichwe kabi ya Bulego bakabaro uko yayikayeyo ayirikire na family ye no yazaliyo mutabani yuko kabale hatu biyahuriye nti hati wewe things are back to normal kamurasi yagaruka mu fact yale mahabuka mabwe kwika kasuru kokufako baitu bwakana kyagaruka kurwa mwekizayo bule akaita mutabani w'omuntu kabalega cyane mwana muto ataba zaidi bibatana baga kumutizi na nibagamba iwe akana kabalega nene ntiwo mwana ya zaidi bulega in short okay akana kabaga nazole sele kurungi ngwagamba kabatoro kabakidi kali nawecho ibara lya kabalega ahana Kitara nali bamuzali oko saidi za Bulega exile Kongo Bulega mama we akaba munyonza kati from Mwenge hati kabalega bagambira bakamukwata ayikize myaka namuka baitu akaba ina speed yokuzara akabazaira abana 13 na mwenda omukasomya anana mukaga abayizi abojo nsanju na mwenda abaisiki nkaga urani mwenda provinga rura page 15 baba bana baba iliboha page 15 ijakurura abana abo listi yabojo na listi y'abaisiki Every kubaza been documented. I'm not talking out of the blues. Ikaandikwa abahandiki bangi n'abajungu bakatuhandikaho.
ati akasome bukalikire kabaka bamutwasire mwekizayo bamutwaire busumyo abakulema nibo bajumu Captain Faston yarora mukama tubijja kwikara mukama barora omu abatabani bakabaleka obwo abana Yosia kiteyimbu bamutekaho kuba as a regent king mukama wakati nikyokurora kakaba kasumika emyaka egi esatu yakayamaziro atogo byarugireho baroronde omwana wakabaleka ogwo Andrea Dohaka ogwo yalemaho emyaka 22 ogwo akubata zale bojo nikyokurora akareplacingwa mwene wabo nawali mutabani wa abasatu abo Yosia Kiteyimbwa Andrea Dohaka Satito gafabusa bwenye bona abo basatu bakabatabani bakabaleka nabo ekyo mukama wetu ono waro mujukuru wa abantu abamu babitabula norana ajabulira gamba nti ugu mutabani wakabali ugu mujukuru hati azaro no winyi Satito kinsemeze kurora muri bojo bato muti ni mwenda kumanya ebintu bikwatagana n'obuhangwa bwa manyana ebyafayo byobukama bwa kugira abantu abandi abaruga aheru nibabyenyumirwa inywa abantu mutabimanyi rundo muntu nabutere ekisuba ekyokuduru abantu abandi bagenda nibabaza ebintu bitalimu ebyataka janguga konkwesemu hati abo ogwo Yosia Kiteyimbwa Andrea Dohaka Satito wiga fabusa bona bakaba basatu bana bo bakaba nyama mukama aba replace wewe nyine akumuzara bwafu barura omuganda wa likuli wanyina nibamuleta nibamuteka Atongo nyaturo nkamurora mukazi yali muchope kati webali muno papa ngo naijwera akaja hano mutanga na kusalira tumo mukazo kawagabye nkaba ninkyamurora nti nikamwe kakano sana mukazo uli ntikanyamurora yaseka akarugiro kubwa side za Kiriando masindi gabye bakagabye bakaja bantu basatu ugu msaija mkubu mutabani akuvuga eni na mama na anka mukazule bali mukazi burayi bainentegeka yogonza kurenovating ekituro kyamye nabo manyamvugarukire aine kile kyuka hati kabali gakwatagana atana abarango bakaba baine koragana yawe mwepale kukabuze bintu kyoke nimuzire kumanya mukunja kurora njavugaruka mukabuze bikabuzo birungi tugaruka maiso tugatunulize haro mukama okubanza ayabanze kutaking over from the Chwezi omukama okubanza wababitu bamweta Lukini mpuuga bali bana barongo babiri. Originally tibamwetaga Lukini mpuuga bamwetaga Isingoma. Bintu ebibi okusana kubimanya. Isingoma akazalwa na Katu. Abarongo tinko mbovu babunyo bitubeto abanza kutuka Isingoma. Ogu bamwetaga Isingoma. Then Katu nuye abaye wa Buganda Katu Kimera. Kimera anabonja kubagambira kwa kichi ya tungiri Kimera. Originally, omusajja bakweta Kyomya omuchwezi. Akabaye omukazi akazara bana haro mukazi bakweta Nyatuoro muhara wa Labongo mulango Labongo akabaye ombekire omuhara
omukompawundi akaju ansi y'omutwe gwe bakweta biito ate abaana abo olugulu n'abandi abakulu baabo babiri n'obazaalirwa baikala ate ogwo kyomi at one time aka-expressinga interest yogonza kuvuga in that part agaruke ku Kitara ajja abe hansi y'obukama bwawe omulaho omutuweza bakagenda kugenda abantu be labda nga atayikiriza gamba mara ometokutwala n'abaana tokola baikala yagai abana bakura ne bakuzibwa bali under the care of their maternal and uncle and aunts bali abarongo bwenawe bakulira ati the natives botandika kuba referring aho bantu bagamba you the Bito meaning inyo abana bazairwe hansi ya Bito nawe eventually babaragura obukato na kibera abantu wise people bakuli nti abana abo bali bakama and indeed the prophecy became a reality okubyezire kuno it became the first mukama mubito king obyabali nalema Kitara yatuma mwena wabo obukato agende mu Buganda yale under Bunyoro eri territory yakulu abenka isaza ukuli baheka kuli kato nawe yajimu kilo kumaka declaring Buganda to be a separate kingdom. It did not want to come back around that era. Hata aho Buganda mkoyezire etyo ongawize kimera likajalita kimera kikusana ngokuwata akati k'omuhogo lunda akati k'omutumba bwokanagayo oko kakatunga favorable condition tikakoraki tikamera kasoga nabwekyo kamera manya kimera kiri habokuba nawe akamerukamu obukamu buki obundi yatunga kimera ayabaye originally kato bamuteka kimera nawe hatamezerwemo obukamu buki obundi acha litafoka na ibara Buganda hati abaganda baro ati yafoka kimera baitu obukama bwabo bukaruga obukama bwato nabo bukaruga amaiso tugatuliza omukama wa 20 obayita guha nyamutukura nuwo mukama yalemere kumara oburayi omusumi burayira akaba yamuita yatandika kuba almost useless hata kiasana kweyemereza hata abana be baba nabo desperate bakura abonjo bakuziri bakamusajja kujali fuati hata abana abo batandikaga muno kugenda bichuke bino batandika goza kwerangira ngo nabafukire bakuru musajja tago then kiroki mumugisagwa omutabani omu obakwita kaboyi bakamutuma toro agende kuchekinga haigana liente ndio mukamo toro by then eri under bwa hikoko kaboyi atagaruke in fact on list ya abantu abakama babandize oja kurwa bato ayabanza kaboyi mugonza jirura akaba mutabani wa nyamtukura akaba mutabani wa nyamtukura ogambire nugasajja kabale kabananga kikali ky'omukama obuhango bw'obukama bwa Bunyoro omukama bamuziika omukikali kye kabale bakamuziika hano abokuba kino kyali kikali kye kabuziika ye nuwo bamuziika nikimanyisa ate ono abakwenda muziika kakuba kikubagoza ati gasaniza abana abandi kabuze bikabuzo birungi Bunyoro
tuina abakama bayingi hari bazikira tingugambire konza abamu bigendera kimuna Tanzania genda Kibedi genda Narweyo genda Ngangi okubona ali amagasi na parts ezimu z'amasiro so bazikwa gumbichwe kabikwauka genda Kinogozi Duhaga ya Duhaga Kinogozi okay abnabe yaliyo aliyo bakamura sabo na bakiteyimbwa na Kibedi alimo bakama bakwauka so bangi bazikwa gumbichwe kabikwauka Narweyo hamuhanda bakisi uko okay kuba ayitaka yokama uri akaruya bila yesenze bamubulize bali bekere bamubinga hati uwe nanka wa buku kwa Tanzania kana bunyo ekandi tukurura ngo akaba mu nanka wa Kamuzi akaba mu wa 11 aruya sembere omu dynasty aba Telugu ati bano baukanda batakunja abatwezi hagati yabo okungauze bikabuzo byonyine hati abantu abo bosoma abatembuzi n'abachwezi almost bakaizira hamu ni originating from Ethiopia yes abeseni abantu babagana ensonga nyingi zaba force ngaga kumuvinga na muno abambenti bakusema research of pasture ebintu kan mumanyi so bakaija pora bakaija hano but eventually to find themselves here ni besanga bafuka bali bakarukiroko time yo bulemi bwabwe kaika yerugo yagiba haijana abatanka ababina bali bantu kururo rugana rwababitumira nkuruizire mulingo ayamuzaire oli akaba muki muchwezi yes bazali bito ati moza garuka muno kugumya ekimba yege nono nabaza ndeke ntaka kimazire ndi hapo haki baina nkora ganaki nabantu abarangu rundi deruo community oja kurora kuole cyantu kuba abantu bandi bakazaruko ababito bagira amabara gakusarudinga nga deruo community ochaki oyo olimi winyi okwiri nyabongo ito tugamba nyabongo baba labongo nikyo kurura hano empango tesakubaho but I invitingire a large community from Okolango na Choli bakarugo toro ukaruka hano ankole obukama bwa umukama ukubanza wa ankole akaruga hano bamwetaga Ruhinda akabaye tamwe obukama bwa bachwezi obukama bwa bachwezi kutandikira gena ni buluzinga popularity ni babudespise nga muntu nabugaye towards the end yagamba tinki agaruka kubikaransi muntu kukule mwa bachwezi yagenda okwankole nkyalo kikweta karo karundi bamwetaga Ruhinda in fact mu list yabakama bananka bankole ayebanza akabaruhinda karuga toro mbagambiri bakaruga Buganda bukama bwa karuganka hano Busoga omukama wabo tiyabaga mukama bakomaga nka clan head na komwa hano omukama wa hano na namusindika kuli bwara roraba ombaza oraze omwana nibamuleta nibamuguruminga hano nibamugara mubalire place ngara Njimbunguna hati omukama wanu wadwe ko kuba kukamera abo bakibaza bagamwe nigo yabo bagamwe kewe nibigambe bikira bisane bya nabwekyo omuntu mulekege kuwega yale na munuri nabakyali bali oiro timwemanyire hara abanyurubali bamazi batali bamazi tibakwende bakora